Tu je bo na hudźme pole. Tu je nie miał żadne systematyckie, wysokoszkolskie hudźme kubonie. Tu nie zapoczął Mirko ze z tym chorem, a nasz chor nie szpatnie śpiewał. Tośmy mieli Mirkowe ten první výstup, to беше 46, ne 47, na januaru, zima karotne, to je přišel tu Michal Nauka ze svoje žony do Mirkova, żeby on tu Mirkovský kurs slyšel. Hej. A my jsme potom jako Mirkovský kurs też mieli we Wielkiej Dúbrave, to беше total pšeničná ves a nekaka ekstremna. Najprv ekstremne červená, potom ekstremne bruna a potom zase bude na červené. A to sme mieli tam tu první výstup a na tym výstupě tež turníruj Brezancovú. Ja to, keď som niekedy čítal tu knihu od Achima de Šumpisa tam o Janu Kraucu. Jan Krautz tak kniha. To je tu Brezan tam stanul ve tej žole a pravi so, Jeliju spyta, nicht tu milič. Da máme dosť piasčov, to my k tomu zadívali. To ja dieca viem, keď tu Jurij Brezan tam bez zúbaja ustúpil, z kakej konsekvencu.